Sayun tak. Tak. Nama saya orang ke nasi dang loh. Misalnya ni kelas dah yang macam sik lebo. Kelam ke petam nak. Sorry. Oh, kilo pa? Saya kelas nak pinjam orang loh. Oh, pa, pinjam school last day lagi. Amat lasi kiram kita ni bye bye. Kelam ah, dang pamit deh. Oh, Dah ketemu tanggal itu. Ada nani mimihu nalam ni. Nang kalau kok nang bong dah pandai pura tinggal nang nang metah tak cikgu kita. Anak punya lo tu aku. Ni pintu mati. Menu handang kacang handang kan. Oh, cenam nak aku. Menu handang kau kan elok. Oh, kok elok tu. Nasi ni cing handuk lo cilang nang kok lo. Kalau kau salah opini nang lingkungan kau yang mana? Oh, di kamu pada nang lang lembo nang nang. Kau ada sini tak ningge oil tu kau? Kau people lo? Pola. Yang sepi lam lo tu kau lam ke? Nang kecil kau nak mirip puing jadi pet mati mah. Lang kalang lo kau dihek pen yang sepi pen honjeng cikop airlon itu dia nang tengni dia lo ne pilon ne abiot tata nang NFP. Cenam dah. Tiket pano diundur nang orang sepi kibang lo jauh lagi ho. Jingho andai dam lah. Oh. Berlin nanti nang kelas 6 ni lah putam lah. oh, dalam cantik. Dah salong kelas 6 nak. Nanti ni fansi nang doktor lo deh. Kau dapat ni pun call dah nang receipt tu. Pun pandang nang call tu. Cuma tak jadi ni, itu yang dong alam sini ni kalau sudah menjadi. Nanti